da wanjang to the airport la go train she coming with us. Dine coming is sang she dine airport to Blurry, lonely dog. 달래로 놓아 Hallelujah. sama Nepal pasal kore Nepali pasal itu Nawaj Ansari. welcome bro Nawaj Ansari team someone so Say man, this is Karma events right now. Nawaj Ansari right now in Toronto, man. Isn't it? Canada, there is city also, but it's right decision to choose Toronto because this is. Thanks. That's been a lot, bro. Yeah. Home of the Six, man. What's that? So it's tomorrow, man. Tomorrow, if anybody's trying to get to the event, man, get your tickets on time, right? Access Club, right? Access Club right now they turn into Mode Club. Mode Club. Same, yeah. So yeah, it's Mode Club, man. Pull up. That's Nawaj Ansari Samrajya Tour. Yes, sir. Yes, sir. अब हामी हाम्रो प्लान अनुसार pull up at one parking lot. We're gonna have a quick photo shoot, and then we go straight. कस्तो भइरहेछ त्यो भने बचेन मलाई तात्यो मेरो पुरपुरो क्यार्ने हो थाहा भएन मलाई छुट्यो छुट्यो बाल्यकालको मेरो फोटो म चिन्दिन त्यो चाहिँ कोको यो ऱ्याप स्लो म चुलोसो मैले लेख्नु प्यासन होइन रोगो एसिया डाहा आइ छोटो समय जम्मा गर्छु Welcome to Toronto. म ऐना हेरे सोधेको त रिफ्लेक्सन उल्टे बन्छ कोतो खाली दारी बालेर हुँदैन Triggerको residence कता हो दाबाट? Richmond Hill. Richmond Hill. It's like 40 minutes close to it. के अब त्यो ठाउँमा ड्राइभ गरेको छ वरिपरि? छ, but like त्यहाँ रोक्न चाहिँ दिँदैन। तर अब दिन्छ कि। यार चलो We outside. That's where the we at, boy. Manabu, sold with that. Yes, sir, man. Well, then there's someone to tell. What's up? Let's go. Oh, Second generation 동기야. Last. 동기네. 안되는 거. 근데.
아니, excited 더. 키도 excited 자. excited. Laura. Laura. 가지 할래 이제. 가지 할래. 펼쳐 줄래 이거. 서우지. 야, 이거 알고 싶은 거야. 아, 알고 싶은데. You coming? Group chat. Yeah. रातमा 3 बजे बिहान म खोजिरा ट्याक्सी ठिक 20 मिनट भयो यहाँ कोही पनि हिँडेको छैन केही पनि सुनेको छैन स्पुकी थैट हानिरा ट्रिप पनि छाड्यो चाहिने भन्दा बेसी म फ्रेस ले त्यो रुखमा के हो त्यो 거래. 줘. Ansari is here, man. 가라 너. 아. 나 한번 숑사라. 네. 솔직도. 솔직. 슈퍼 줘라. 마 건조 디 건조 part हो जाए रिलस 단다랑 디 브라운스 라인이 디치 브라운스 라인이 단다랑 left turn lane 이제 아 말해 건조 에어포트 lane traffic 도와 so this is yeah bro you ready Been ready, B. been ready yeah 아, 루인다. yeah beat the. Baba. Bye-bye. Oh, welcome. Nawaz like welcome होना है. 또 먼저 다 드론으로 쳐다올래. 점점. Yo, park right here.
아주 와 됐어. 늘 서울로 늘 사는데 지장한 일로 말해 Come on, there. Yavaş ol. I got the Osborne kind of feeling idea. Cheers. Welcome, man. Like tanks and shit, bro. So, as one more time, people who work with the physical hands and shit, bro. As men, that's what we're supposed to do, bro. I live for culture, and all that shit. Like, reality is men supposed to work with the hands. Taşıdılı. Welcome to Toronto. And Sam, introduce the Nawaj Ansari. Nawaj Ansari from Nepal, top rapper. Dallas, Texas. Make sure that is chill. Kathmandu restaurant fans and meet and greet and someone is in there. Oh wow! Just a mod club concert and then after our party. Let's go. The team's on that one. यस्तो खतरा थिनामी भन्ने ऱ्यापर म सुनाउँछु अहिले बेलुका हैन fucking fire bro like मेरो ट्र्याकमा हलिउड ड्रिम्स भन्ने ट्र्याक लामा ब्रोले मलाई अप्रोच गरेको थियो and he wanted to do a song with like all different languages so I was there to do Nepali represent गर्न like Young Lama did English Tinami did Tibetan अनि UMB did Hindi हैन but when I heard his verse bro I'm gonna let you hear that tonight bro Big fan bro, big fan. Appreciate that bro it's crazy Tibetan नेपालको टिबेटनहरुमा धेरै फ्यान्स छ तपाईहरुको हैन त्यही भएर लाइक यसो टिबेटन सोसाइटीमा नि यसो इन्ट्रोड्युस गरौँ भने telling you bro like मेरो लागि त प्रिभिलेज हो and again that's the thing all the time मेरो लागि त even so many songs मै मैले इन्डिकेट गरेछु त्यो कुराहरुलाई I got so much respect for like entire mountain culture देखि लिएर like I had my friend Chering Lama I grew up with him हैन अनि like that's a real gentleman I also made it to summit and everything गरेर आछ हैन अनि like he introduced me to the culture I went to Gumba यताउति सबै अनि all love man it's gonna be fire yeah telling you Actually सबै उता फेस गरेर बस्छौ 야, 너질라 직송다. 나도 직송다. 나와서 근데 총소. 직송다. 얘네 말랐나? 그럼 उता एउटा सामान राखेको रहेछ कि त्यहाँ कसको होला छुट्टै लाग्यो भने ए बिर्से लाग्यो भने मान्छेहरू गइरहेछ नि त लास्टमा केयर गर्ने अनि कसले लग्यो भने है
Samrajya lah Nawaj Tour condition. Samrajya Nawaj concert le Toronto la Access Club la. Meet Sangma. Lulu yore saja khasa yako lights yako sound yako artist ni yako yimbara. Nepal khagam ge kira so da ko. Lyrically the best. Yeah. This is Sangi Susu make a witness na yako yore. See you there. Oi, de. 야, 누군다? Modu Sangi this not from you. Kana. Airbnb 돼. 니와 시원만 좀 줘. 아네 아니도 시원하고 한번 시원하고 할래쇼 시원하다 무슨? 네 아니 한번 세럽 치쇼 캔로 Right, 너무 좋지. 나 요즘 힘든데. 야, 나 먼저等到 다 먼저기 심칸 드레레 체. 나 먼저 드레레 난다. 저기 대사들. Lesu da. Aku sama desa baru re. Lesu da. About time. Aku sudah jalan cepat. It's all good. It's all good, man. Good to be here, bro. Yeah. Why not? Yes. Get freshened up for the meet and greet, and then tomorrow, man, big day. Yeah. Big day. It's gonna be late. I know. Yeah. I'll do our best, man. Yeah, for sure. We always do. Nice seeing you. 다 먼저 다른 날 때래. जहाँसुकै गए पनि जेललाई त्यही बोलिन्छ कहिले पनि कसैको सुनिन म जेललाई त्यही गरेँ कसैको नि मोहताज हुनु पर्यो मलाई झेक परे कसैसँग वार्तालाप गर्नु परे छैन स्टेप परे यो मेरो आफ्नै ब्याटल हो म कसैलाई नि बोलाउँदिन केही परे मर्दको बोलिने सबै कुरा हो त्यसमा क्यारेक्टर देख्छ रे आँट मात्र हुनु पर्यो मान्छेले आफ्नो तकदिर आफै लेख्छ रे आफ्नो सोच नियन्त्रण गर्न सकेमा जुनै जन्जिर पनि टुट्छ रे चाहिने बेला बोल्नु नचाहिने बेलामा चुप लाएर बस्नु नै ठीक हो रे दुई मध्ये एक कि त हार कि त जित तर सान्तोना भिख हो रे आफैलाई नै नजरअन्दाज गरेर अरूलाई हेर्न थालेमा बित्छ रे जीवन तर कर्तव्य कर्मलाई आफैले नहेरे त कसले आएर हेर्छ बे म अध्यास सोफेले गीत रेकर्ड गर्छु तर आज पनि अर्केले Meet and greet to address. म जहाँबाट सुरु गरे त्यहीतिर हुन्थे होला तर थाहा थियो म त्यही मात्र बसेर संसार खोजेको भए मेरो संसार सानो भने जसरी भए पनि कम भने कसरी साथीभाइको प्रगतिलाई देखेर आफू त्यहाँ नपुग्ला भने तर्सेर अहिले एकछिन ठिकै तर चिन्ता लाग्ने बढ्दिरे जोसमा म गाउँदेखि सर्दिरे सर गएर सर्दिने गर्दिने माको समेत धेरै समस्याको समाधान गरेर अनगिन्ती रहर्किने एकैछिनलाई हो साथी गइदिन्छ सक्के रे तर आफूले छोडे छाप छाया सबैसँग रहिरहन्छ बरु लत्रे रे सफलता कहिले स्थिर कहिले ढिलो कहिले चुको चुको कहिले आउँछ भत्ते रे आफू जुनसुकै घडीमा नि एकै नाश हुनुपर्छ नभए सबै डुब्छ रे तीनवटा तरिका छ पावरफुल भएपछि पावरलाई सम्हाल्नलाई
You should handle it good, you should handle it nice, you should handle it properly. मान्छेलाई खोज्दैन मान्छेले कामको खोज्छ रे सोध्यो मलाई को जस्तो हुन मन छ नवाजलाई नै रोज्छ रे म जहाँसुकै गए पनि जेललाई त्यही बोले कहिले पनि कसैको सुनिन म जेललाई त्यही गरे कसैको नि मोहताज हुनु परेन मलाई झेप परे कसैसँग वार्तालाप गर्नु परे छैन स्टेप परे यो मेरो आफ्नै ब्याटल हो म कसैलाई नि बोलाउँदिन केही परे मर्दको बोलिने सबै कुरा हो त्यसमा क्यारेक्टर देख्छ रे आर्ट मात्र हुनु पर्यो मान्छेले आफ्नो तकदीर आफै लेख्छ रे आफ्नो सोच नियन्त्रण गर्न सकेमा जुनै जन्जिर 다른 게 DJ 거라네. 먼저 Let me get a speaker. I brought. I'm ready. I'm ready. Yeah. Yes, sir. Nah, bro. The Brody was actually tagging me on some shit. It's gonna open up tomorrow, so that's what's up, though, man. And I don't even like to call that opening, bro. You one of the artists, you a co-main event, bro. That's how it's gonna be, bro. Of course, sir. See? Come on, this is like honestly. Marching through the city's fully strapped. Nawaj Ansari in the 6, bro, he got my back. All these baby rappers needed that. They press me, I just double back. All of my soldiers ride or die. We move in silence, camouflage. The Glock grow rat-a-tat, oppositions go Carter, Gaddy, fought for the Alpha, Hammer, battle flag, whole team strapped. Check out the travel bag. Body bags, oh, they get out of body, yo, mix back, put them on a body bag. All my general won't get a text from the crow like copy that. Only one praying for me, middle, I'm not going to beat some Monday, I'm demanding something, so I'll see that. Unsani, thank you to how many know what's that to say. Unsani, yeah! That's it though. Nah, you know what? Huh? That's cloud, bro. That's cloud. Yes, sir. Yes. See, that's why y'all different, because this is. DJ 이게 씨 루카 좀 저거 들어야 되잖아. 네. 아 정말 너지 지도 차례잖아. साने ये रैपर चेक कराउँ है Yeah, that's what it Yeah, that was this song.
त्यही त काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट छ डाउनटाउन रहेछ Basically, that's it. Don't say it. Don't. Listen, bro. Something to say. Yeah, I know. Try Yeah, that is Teddy bear. Karma's demand. Right now. Karma's demand. Bro, I'm so happy to see you. Thank you so much for that. My camera. Yo, bro, teddy bear shit. Teddy bear in the back. Karma is real, man. So my backflip. These guys are crazy. Sunday today. What's the? Sunny sing now let's go. Money, apologies. Serve no land in apologies. Daura suru wala sherwani. मेरो संसारमा सबजना मेहमानी आफू चुप लागि बसे हुन्छ आफूले भन्छ लेजेन्ड अनि आफूले भन्छ अनि यसो विचार गरे कुरा राम्रो जस्तो लाग्छ यस्तो राम्रो कुरा नमान्ने म मान्छेको Wow. I don't know, beer doesn't mean beer. Wait, promise, right? I only live in peace, and that's the one side. Yeah, that is अलिलाई मेन कुरा गर्छु जिस्किने टाइम छैन मलाई मान्दिन नियम कानुन मेरो र्याप त्यस्तै मैले राइम नै नमिलाई दुनिया बच्चाला मुला छ्याप छ्याप मुजी गाई न गोरु बाई ल कतिलाई गफ लाइस तले दिस गफ छेउ न टुप्पो ल मेरो यो ठण्डा नबजा घन्टी चम्चा र चम्ची भन्दिन के तेरो नाइकी मलाई लम्की लयज त पहिला लम्की सनकी राजभाइ सामान्य कुटा सबै कडेक किडिक गुडुक कडेक किडिक गुडुक कडेक किडिक गुडुक कडेक किडिक कोलिलो गर्द च्याप समय पटेक पिटिक पुटुक पटेक पिटिक पुटुक पटेक पिटिक पुटुक हटी कडेक किडिक गुडुक कडेक Sorry, what's up, man? कडेक किडिक गुडुक कोलिलो गर्द च्याप समय पटेक पिटिक पुटुक पटेक पिटिक पुटुक मान्छेको औडा मनागे मार्फ मस्त बोलेको होला नि केही नि छैन यो मनमा सर्न मेरो चन्द्र कार्य गर्दिनु म कडा छ काम काज तर तोरी मान्छेहरुको सूचीमै पर्दैन
गर्दैन म ऱ्यापेर बम ब्लास्ट पुरै खम घमसान समसान पुरै नगरी अनकन्टार हरेक टोटो हरेक चौतारा हरेक डबली अनि नयाँ वेभ आउँछ सुन्नामी हामी छ्याक छ्याक म त खलबली सिन परिवर्तन याद राख नेपाली हिपहपको सर्जरी जय 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 कार द्याट्स माइ वर्ल्ड सर अमेली त बोल्ने बोल्दा चाहिँ बोल्न चाहिँ नमेली टोको गर्दै आएको चना र मुम्फली गर्दा चाहिँ कालेमा मान्छे चाहिँ नेपाली एक्लैमा चलेको फकर र कम्पनी परेर सुतिन्छ म भने उफ्रिनी बस्दिनी अब उफ्रिनी बस्दिनी चाहिँ वायर गरिदिनु हुन्छ sister-in-law, we were like drinking, like we were crazy, we were drunk, right? So I'm about to get addicted, and like we were like, oh shit, we were in a horror mode, yeah, horror movie, let's go explore the attic, boy, okay? Alright, let's go. Shasha Yuks. कैलाशको पेदोमा राक्षसको टाउकोमा हान्दैछु हम्बर एक्लै म हिँड्दैछु कैलाशको पेदोमा संसार माटोको चिलिले फुकेर सिसीमा पानीमा नाचेर ट्र्याकिङ चाहिँ डुब्यो त्यो पोलको So, what do you guys? Stress is not. No. Bet there, bro. I know, bro. Rest करूँ हैन? अनि भोलि साउन्ड चेक हाम्रो maybe 4 hours. Just ban up जब चाहिँ आउनु पर्यो ट्याक्स. That's all it is. After that we'll just Please. Good night, everyone. Good night. Big dog. See you tomorrow. Yes, sir. It's so great to meet you. I'm gonna see you tomorrow. We're gonna have some fun tomorrow too. We're gonna get lit tomorrow.